Banje kubasuhuza aho muherereye hose mwebwe bakunzi mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ariyo Bwiza TV. Uyu munsi nabateguriye ku cyegeranyo kivuga ku mateka ya Gaddafi wakundwaga na benshi muri Afrika ndetse no mu gihugu cye cya Libya. Ese Muammar Gaddafi yaba yaravukiye he? Nyakwigendera Muammar Gaddafi yavukiye mu gihugu cya Libya mu mujyi wa Sirte ku itariki ya 19 Kamena mu mwaka w'1942, akaba akomoka mu muryango w'aborozi, akaba ari umuhererezi muri uwo muryango. Ese izina Gaddafi ryo ryaba rikomoka he? Izina Gaddafi rikomoka ku izina ari nako umuryango akomokamo witwaga. Agace Gaddafi yavukiyemo ni nako yakuriyemo, yigamo amasomo y'idini ndetse anigiramo amashuri abanza. Politike yayitangiye akiri muto ubwo yigaga mu ishuri rya Seba hagati y'umwaka w'1956 n'1961. Kuva ubwo byanamuviriyemo kwirukanwa mu ishuri. We na bagenzi be bashakaga ko ibintu bihinduka. Gaddafi yari yaraminuje mu by'amategeko, akaba yarize muri kaminuza ya Libya, nyuma akajya kwiga ibya gisirikare i Benghazi mu mwaka w'1963, ari naho yateguriye umugambi wo kurandura ingoma ya cyami we na bagenzi be. Nyuma yo kubona impamyabushobozi mu mwaka w'1965, yoherejwe mu Bwongereza gufata amasomo y'inyongera ya gisirikare mu ishuri ryitwa British Army Staff College. Nyuma akaza kugaruka muri Libya mu mwaka w'1966, ari nawo mwaka yatangiriyeho kuyobora, akaza kuraswa afite imyaka 39 y'amavuko, ahari tariki ya 20 Ukwakira 2011. Gaddafi yagiye ku butegetsi ahiritse ingoma y'umwami Idris wa mbere. Uyu mwami yari ashaje cyane dore ko yari afite imyaka irenga 80 y'amavuko. Icyo gihe umwami ahirikwa yari yaragiye kwivuriza mu Turkiya. Bivugwa ko kandi Gaddafi yaba yaragiye ku butegetsi ntaraso namba imenetse. Nanone ajya ku butegetsi bivugwa ko yari afite ipeti rya kapiteni, ariko agahita yiha irya koloneli kuva uwo munsi. Imyaka y'ubuzima bwe myinshi niyo yari amaze ayobora, dore ko yayoboye imyaka 42 yose kugeza yishwe. Ku ngoma ye Gaddafi yafashe ibintu byose byari byarigaruriwe n'abakoloni b'Abataliyani, abigarura mu maboko y'abanyagihugu. Mu ntambara yashyamiranyije Abatanzania n'Abagande, yateye ingabo mu bitugu Idi Amin Dada wayoboraga Ugande, yohereza ingabo 3000. Nubwo iyi ntambara Idi Amin Dada atabashije kuyitsinda, ahari mu mwaka w'1979, guhera mu kwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'2011 yo guhirika Gaddafi ku butegetsi, babifashijwemo n'ingabo za OTAN zirangajwe imbere n'Abafaransa. Abantu benshi bagiye bagira bati abashaka gukuraho Gaddafi bafite ikibazo gishingiye ku murengwe bamaranye imyaka myinshi, mu gihe abandi bagira bati Gaddafi ni umunyagitugu ndetse ararambiranye nave ku butegetsi n'abandi bayobore. Gaddafi nawe yafashe intwaro atangira kurwana n'abamurwanyaga, yitaga imbeba cyangwa akabita abanywa ibiyobyabwenge. Ese Gaddafi n'umuryango we byagenze bite? Gaddafi yapfuye afite abana 9, barimo umwe w'umukobwa yareze nk'umwe mu bana be, ndetse akanagira umugore witwa Safia Makashi. Intambara irangiye, umuryango wa Gaddafi na bamwe mu bana be barishwe ndetse abandi barahunga, barimo n'umugore we. Wa mwana yareze nk'uwe yapfuye mbere y'itangira ry'intambara yo guhiruka ku butegetsi, akaba yarishwe n'Abanyamerika mu gitero cya El Dorado cyagabwe i Tripoli na Benghazi. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yarategekagwa na Ronald Reagan. Iki gitero cyagabwe muri Libya ku wa 15 Mata mu 1986. Iyo umuntu avuze Gaddafi, abantu batari bakeya bibuka igitabo cye yise Green Book, ari byo bisobanura igitabo cy'icyatsi kibisi. Iki gitabo akaba hari aho yagiraga ati bishoboka bite ko ishyaka rimwe ryatsinda ayandi, maze akaba ari ryo rijya ku butegetsi ndetse
rikaburizamo ibitekerezo by'andi mashyaka ngo nuko ari ryo ryabonye amajwi menshi mu matora. Ibi akaba yarabyanditse hari abo yacyuriraga. Mu gihe cy'imirwano ikuraho Gaddafi, umugore we Safia n'abana batatu bahungiye muri Algeria mu mwaka w'ibihumbi 2011, ariko baza kuvayo bahungira muri Oman ku mugabane wa Aziya. Ubu bakaba baba kwa sultani w'igihugu cya Oman. Iby'uko uyu muryango wa Gaddafi warokotse ubwicanyi wibereye muri Oman byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Libya muri Kanama 2011 ubwo yari i Doha mu nama y'abayobozi b'ibihugu by'Abarabu, ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Uyu muminisitiri ariko we ntiyatangaje itariki bahagereye ndetse yirinze no kuvuga umubare w'abagize umuryango wa Gaddafi bari muri Oman. Ikinyamakuru Liberation kivuga ko abana ba Gaddafi bari mu buhungiro muri Oman ari uwitwa Aisha, uwitwa Hannibal ndetse na Mohamed, bakaba barajyanye na nyina ubabyara Safia Fakashi. Umuhungu we witwa Sadi we yahungiye muri Nigeri muri Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2011. Abandi bahungu batatu ba Gaddafi bo ntibashoboye kugera mu buhungiro. Abishwe barimo Mautasim wiciye Isirte ndetse na Saif Arab wishwe muri Mata 2011. Umuhungu we byavugwaga ko ari nawe uzasimbura se ku ngoma witwa Saif Islam we yarafashwe mu Gushyingo 2011 arafungwa akaba ategereje kuburana. Tubashimire mwebwe mwese bakunzi ba Bwiza TV. ushobora kudukurikirana cyangwa se ukabona amakuru menshi kuri www.bwiza.com. nje nari Sadufil Hospital Bwiza TV.